5 conditions to the indigenous have say sidi yaudeba ko moigida aduna indigenous yaudabnina indigenous yaudagadi 4 conditions khatang leibane moisu leiba 4 conditions de ado condition nam yaudabnina otherwise yengagadi moi authorized oideba but however akhoi Manipur gi history da after independence 1974 dagina hoji poksida 1974 haisi kaigino 1974 da 𝗦𝗔𝗣𝗔𝗡 haiba nupasi akhoi gi hills affairs ki judge ogi ko one of the judges ogi mase aduga subsequently 1949 the merge tar matang da mase IS civil service join togiba civil service pekha tharaga join togi he was the first mana khwai gi ahan ba IS officer ni Manipur gi ko masida naga Myanmar dadi 150 tribes te hin leibo Myanmar da aduna British na thadokhraba matung da asongi lebak sidi loi khanadana amuku amutoni amuk khanani amuk khanani taw leiba sina maram oraga akhoi gi Manipur gi somna kansida manabasu mi leiba haibadi brothers and sisters na hoji podum haidana ko sumaina manabasu leiba mayam sing se refugees una changkhiba but those days adu matam du dadi British na akhoi Manipur ji thamamba matam da accession have the thamambani accession nan thamamba sidi akhoi gi Jawaharlal Nehru Sardar Patel hodi bhab unthima ta pote moiso akhoi Manipur su punga ngawri moiso na khoni punga ngawri ne ba suddenly am chawraba leba ama British na thalo thamamaga in accession as it is akhoi na pairamba do adumana noi na paiho gadabani haibe gi thamampa sida akhoi Manipur se kada legi ho yam thoina khangba pot nan tap jane ko aduna adugi matam da akhoi Manipur gi sida class state kind of Tamamba, the Union Territory, who not yet Tamamba, the funds came like no luck, no kind of compote to the Mayam said to the Kayata, Changa or Labany, a point so soon as Sugan Kataba, Sunakan Gantaba, put out no labor matam never. Masiba Tamsi days the me Sunakandagi, Changak passenger, men mam, the Changak passenger refuses Yam Layiva. Adubu, Adumatam to the Mogi Kayatara Mogi. Chana ba thakna ba mayam sing se masigi rehab chi tongna ba UN gi batungina masi akhoi gi mi changpa tar di akhoi na sympathetic way da yengbi ba darka lei hojik su dum darka lei adu matam da su darka dum lermi aduna akhoi gi secretary office ta hojik yamna letter su thaina gi moina ka haita destroy tom da gadi lebam di thoe adu matam da refugee nen lei gi fund logi bagi refugee gi tongla na pe ke ba fund jing do adu yu to gi bagi chithi i gi bagi adu mo yamna lei pam thoi khara di u hre ai su ko aduna adu lei ho tum da khoi gi union da 72 da khoi na chinjal abu matung da di adu matung da state la adu mamang da di masai gi 𝗦𝗔𝗣𝗔𝗡𝗧𝗏 na wana adu paning mamong da adu parliament mas kano se document se ko simdok momong da ining momong da adu mana one of the mana khwaidi senior mo su oibni adu oirami ma subsequently ma se Goa da gi kano na si kan to ki ko chief secretary gi Goa na retire to gi what is this mind to ni aduna as per the constitution of India adu highway targadi moi indigenous nate indigenous natagadi then they are not authorized to be in the ST category hajabani I have the ko aduga the irony have the yamna lebak thibadi akhoi gi kano se akhoi gi maitei se smai to maitei gi su fault ni ko maitei gi su fault ni maitei ha se British na akhoi se Rajput Maharana Pratap kan legi na ko sumda ma Prithviraj Chauhan Maharana Pratap kan adugi category da chinga thamamba na te British na su akhoi se one tribe but little superior to the tribe sidal leiba mayam tribe sidagi di akhoi na adum khara superior oiramba valley da leibani na kara well organized toba dagi yam plus point di kai no khoi maharaja gi lanmi se mo se cavalry ko khoina ai sum haijabani cavalry na sagon tongmaga thauba sagon tonga thaurga chatpa adum lanmi se sibu cavalry ko ada moi se thang ta ga su khara yam haiba aduga ka haitare akhoi gi arambai ga silang bo khopa yam haiba kambu ma oi aduga moi se yamna mobile oi haitare ko mobile oi di thuna chatpa ngamba mafam made mafam da chatpa ngami adubu single leriba akhoi gi isin naw sing maru oina adu matam da ningthong na palingai mamangi gi British ka lakti mamang da tori sidi kamai toge bu adu di maru oina naga ngtani cookie di lamte adum tam da adubu all cookie hainari ba khara sidi adum lei akhoi gi jasu all cookie habadi karigumba maringumba de ana antun nagariba maring adagi kari chothe gumba adagi sim kari aimol kama spai hainai singse moi sidi adum lei ba khoina all hauji all cookie harise adubu sigi all cookie haribo
sigi kanu se masigi tribe sing se sidi koi Indian Army da Naga regiment da join to yai ko chothe hadi Naga regiment da join to yai adaga Aimol hadi Naga regiment da join to yai aduga kanu ga haise kom ga haise siso kom so yawi moi Naga regiment da join to yai ko aduga kuki paite simte gangte ga sidi Assam regiment jogi dawni Naga regiment da join to yate aduga sigi kanu simlai critical simlai ko sida akhoi gi maitei gi dana yam tin irony orisina yam laibak thi sina British na koi sisu one of the tribes na thamami ngarang ngaha na khoi gi kanu da tangkhul gi khunda moria da numai kapni dana numai kapna bai se sina haujina numai kapna mamanga de ta thila ngak kakna me ba ko akhoi tangkhuli chinau sing su mamanga da head hunter thaiba kanu si season na mi aduga masi moi hauji su leiri bani head sing do leiri ba makok sing do kunamagi kugeta makok asuk yamne yale ai gidana asuk yamne yale ni tho mai dana kunamada asuk yamde haita di ayamba kun makok yamne yan ba skal yamne yan ba ngamba kado do kundo aduna powerful wana adum bagi tradition namsu leiner me ba ko adubu manipuri ni thosina maitei ni thosina mana ko sagon to ga chatpang ngamba mafam singdo adudu mana manipur ne na hairame ba ko aduga sigumba khatnaba tholok pase khungi sumaina thoknaba khatnaba degi kanu tongno thokpa sida khogi maithei ni thona wayel na me ba mai tawdana so this is history do adum always tawle bi haiba nate ko lawu tawsu yaro ko history has to change history degi aran ba kai yaw di tamsi apaba yaw ga di asu dusu tamsi haibe wani adubu sumai tawra la pa sida British na khoi se kanu na thamame khoi su one of the tribes na thamame ba adu one of the tribes na thamamba matam sida kamai tawge hababu akhoi sidi Sanamahi na khara masulai adubu Gaura Dharma Chappa dama amsulai ba ada Gaura Dharma Chappa kangbu sidi kamai tawge bu iru jadar di chak chaba ya daba iru jadar di thongba ya daba iru jadar na chak thongno ba kot pai ro ton do kon do mangi haibong ba adum ba yamna kai haite yam fanatic oi ba adugum ba society ma lei hi ko independent ga tarak pa matam independent gi khara mama adu matam do da adu da ngasai akhoi gi tamo sonamani na hai gi ba dumaina adugum ba mi sing do adu na they fail mapadi thokta ba basically Maitais Manipur da lei mamum se they were on kukun adi kai haitare akhoi gi langi mahum haitare na ko silk ki mahum do adu da lei bane ba no access lei ba nate ba som da chali ching matani akhoi na access tor me se som da silcha da khar chali aduga barmaram da khar chapani awanglam da chapangam pote mau gi manakta mau he cross to matan na nam lei adu di cross to bu yang wangam da chapangam de ba adu bo akhoi ning thou se Kohima su salami Kohima daga nunga lei don thogi khonga tawga lei ko chigo cha hujia aduna Johnston na Sir Johnston na hairam matam da iram matam da mai lai ta haini Maitais were respected and feared by the Nagas of Kohima sibo iramini ba ko ada sidani adu thamam matam sida ngasai gi independent di tare adu matam da ngasai gi first chief minister of Assam ne hojiki akhoi damona bodolo haido ko first CM ni aduga ngasigi roi siga moni sil la pa matam sida moina hange ba ko they also must be clueless moisu assassin dal lai dagi just kano tarakani mas tor pa matam da moisu clueless orangone ba adu matam da akhoi sidal lai ba condition da akoina adagi akoigi adu simasu leyeba akoigi British ka lakpa singse akoigi maitai singna bamona ga di bantu ka changhan pote ba changhan pote mangi na ko lairik tamba English ka tamu base school da English ka tamu pasisu angang se mayun changhan di haini iruja tho changal le haine ba ko so adugi condition du da akoina sida leiba manung da leiba akoina khangdana hairu ne ba haibadi akhoi se kai haitare yam thina kaso da paisa yam paire lai yam haire na ngangu be wana teba basically ko khoi sida leino matam da kitang thamnaba ya ba khoi dharma tawrubadagi sagi thamnaba ya de na tawrudo adugi adumai tawbudu da akhoi gi loino chamana badi ya de na haibadagi lai haitaba kangbu singdo ai haijage bo lai haitaba kangbu ote to haido lai ri khairamba ya lai su yawdo mi ngata ne ba ko moina du hairu ne adu hairu badagi di asomna kanda kariba akhoi judge ama na di judge na te senior advocate Collins ga duna no khare moina adu matam da di maitai di adu matam da tawgidre aduga haujina tawge hai adum ti aina hairi sini adu matam da chakcha da ta di hauji chakcha da ya de hebro adu matam da sareng thong hogda di thong bodo cha hogdre ai adu matam da ai kangchoi thong bo cha ro adu ngasi ai sareng thong bodo ai ngasi su authorize oi adu ngasi sareng thong cha ge hai matam da ya de hai si kaina ge gi no ba aduna sigi matang si da di
अखोई सिदा लेमिना सिदा difference in opinion लेबा तादी if there is क्या है तरह अखोई मसेन सिदा कांगरूप सिदा अमना अदु ओइ मतम द की खोली है तादी then अखोई वाली साना सेबा अखोई मणिपुर की सिगी मनुंग सिदा को अखोई मणिपुर मनुंग सिदा कमाई तो दना थबक तो गनी कमाई तो दना लाइक तम गनी हाइबी केनो से सिदी अखोई यानबा अमद येनल लोलेबा but what it comes फाइनल प्रॉब्लम से कई दला ये हाई मतम ददी अखोई से यामना चाउबा यामना पावरफुल लेबा लेबा अमगी पार्ट ने अखोई से को 15 lakhs मैती से को सी तप मतम दे अखोई लाइक सु हाइते पैसा सु पाइदे अखोई गेबुना कल्चर दा जगोई से दा कितंग मैती से कितंग एडवांस हो जे अदु खतनी nothing otherwise in this का है अखोई त कैमत लेते बा अदु मतुंग दा अखोई से यो कंडीशन से दा अमुक हेन पैसा सु पाइ दब अमु ओइरे अदुगी मथक से दा अमु यंगो अखोई ख्वाइदगी पोट तांग म हम जु मणिपुर ओइरे इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट इन द कंट्री नि अदु मथक से दा अखोई सु असोम नाकन द कंपटीशन को याव मतम दा को 100 crore दा कॉम्पीट तौरी अखोई होजी अदु अखोई जो कितंग जाउजगे अखोई जो कितंग फंगजगे एवरी डिपार्टमेंट दा ग्रेड 4 बो सो 3 बो सो 2 बो सो 1 बो सो खर फंगजगे हाय मतम सिदा व्हाई एनीबॉडी शुड ऑब्जेक्ट को आई वखन ददी को सी इंडिजिनस याउते हाय सु इंडिया गवर्नमेंट पिरमे आई इन माय ओपिनियन दा आई विल शो माय मैग्नानिमिटी आर मैग्नानिमिटी मोइसु ओजबद काइदे हन खंजेबो को 4 lakhs 5 lakh कतनी मोइ लेरिबा नत्रा कसु काइदे खंदा अदु अखोइना तौगे हायप मतम ददी अदु थिंग कनु हायबने बा आइदि बिकॉज़ वी आर आल्सो ऑथराइज्ड नि वी आर द ऑथराइज्ड पीपल अदुना अखोइना ऑथराइज्ड तो बसिदा अखोइ फंगे हायबसे मसैसिदा सिदा थिंगबिर कनु हायबनी अदुगा से आइना पिजरिबा मेसेज से रिक्वेस्ट तौजरी से आई नगा इसिन याउसन दनुई अदु कुकी सिन याउसन दनि लोनमक्तनी आइना हाइसे को we are authorized to get ST status and we must get it and please do not object habani akoi lemina si gyantan lemina si akoi manipur da lebeda di phajan lemina ga loire aina haije se sinebo ko adu yam unfortunate ngasi su akoi ST demand committee gi meeting ane ama tawne tawda su taw gi dereba ko taw that is also very unfortunate I think and this is the ka have akoi maitai sing ja understand tawam di dakar lebra di khanjai को अदु मथंग दे सेकंड राउंड द खरम एसटी लिस्ट द चन्नब से कोई 2012 से होना कोई एसटी शियम न सो होना दुना सो लागले अदु बुंगा सि फावदि मेटेन एसटी स्टेटस दि फंग्री कुकी जो कम्युनिटी दि एसटी स्टेटस फंग्रबनी हाउकी बा कोई 2023 के मार्च 27 द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना कोई मेटे सिंग से एसटी स्टेटस के लिस्ट चन्नब रिकमेंडेशन थानब मणिपुर गवर्नमेंट द ऑर्डर म थोखरब मतुंग दा कोई कुकी जो कम्युनिटी सिंगना हारिबा ऑर्डर से यानिंगदब फोंदोतुना अपोज तौदुना कोई रैली चक्रबनी हारिबा रैली चक्रब मदुंग ngasi फावदा कोई सॉल्यूशन प्रोपोंगमद्रिबा शांति हंजलपंगमद्रिबा ऑनगोइंग क्राइसिस से लेपतना चथरइबनी मसाइजे लाक्चनिंग बिस अदुगा अमु 2024 की फेब्रुअरी 21 दा अमु हारिबा ऑर्डर सिगी पार्ट खरा हाइतारे असे कोई हाई कोर्ट ना पार्ट से लौथोकिबा पार्ट से कईनो हाबा तंदा इंस्ट्रक्टेड द मणिपुर गवर्नमेंट टू कंसीडर द इंक्लूजन ऑफ मेटेस इन द एसटी लिस्ट आमनी सिगी पार्ट से लौथोकिबनी साइड लाक्चनिंग बो पॉइंट से कोई कुकी सिंगसिदी लो गी मथक्ता लेरब्रा हाबा वाहंगदुने कोई मेटेस सिंगना ऑथराइज ओरबा कोई एसटी स्टेटस फंगनबगी क्राइटेरिया से लोइनबक सुरबा सिदा कोई यारोय हाइदना मखोइन इरांग होरकपगी मतुंगिना हारिबा सिगी ऑर्डर सु विथड्रॉ तौगिबा साइ मतांग से कुकी सिंजे लो गी मथक्ता लेरब्रा हाबिजनी सरकार बि के हाबिनिंगे कुकी सिंजे लो गी मथक्ता लेबदी नते अदुबो अखोइना certain criteria or certain personalities खरा अखोइना ज्ञान ताबदा का लेबको मसे से आइन हाइदिंग दा अमतंग का हायोगी कनुम हायोगी को 2006 तगिना 2010 बौसे 2006 तगिना 2010 बौसे अखोइगी पासपोर्ट इशू तौबसे गुवाहाटी दे इशू तौवे अखोइ हौजी स्वाइदगा तौनरी दन को इम्फाल दगा सो अदु तौदे अदु मतम दु दि आदा चलगा तौगदमने आदै तानगदमने मदुदा अदुगी पासपोर्ट ऑफिसर से कुकी ऑफिसर म ओय अदुदा ओइबा कुकी ऑफिसर दो ngasi all india gi na all india gi chawraba leba ko 1.4 billion leiriba the lebak sigi na sigi passport ki head oiba ngasi adun pa do ko kuki ni ko aduna one can imagine asi adu gyandam tar si natra haibadi sumaina class tawdana khanadana konadana tawringai sida su cctv se iramina ba ibon hoji haibado natra adu tadi kasu khanadaba akhoi ju kasu thijaludaba adum bhamna khanda pole reba akhoi martadi ngasai sida di he la paga aadhar card adagi kayeba passport pi di chahi manga di police verification ta ka leke ha adadi changani adadi aadhar card pisalani st bijani moi nu ai phajare masi mayam se masi akhoi maiti hoji pu gyan ta tri sine aina kana tong ni se amna thamoi so ise ko
1973 की ममांग दा लेरंबा रिफ्यूजी खर लेरंबा सिंगदो अदुदु मदु अखोगी रिफ्यूजी की हाइदना सेंट्रल गवर्नमेंट दगी पैसा याम हंगिबगी चिठी यामना आइसु उरे अदुगी लिस्ट अमदे लेंगनी दना अदु लिस्ट तो सेंट्रल अखोई मणिपुर गवर्नमेंट औतो पुथोपिरो अखोई म्यामसु खंगजगे मोसे कमाइन तौदना बर्मादा थागिबरा नत्रगा आधार कार्ड नत्रगा अदु मदम आधार कार्ड इते इलेक्शन आईडी दो पिरगा अदगी करी हाइतारा एसटी स्टेटस की करो दो डिसीजन साइन तौरगा दुम ओइखरब्रा सिनी अदुदी एनआरसी तौक मतम दे मोय कमाइ तौ दोरी सिनेबा अदुना थिंगता बनेबा एनआरसी तो को दैट इज नंबर 1 अदुनी प्रॉब्लम मा नाउ अभी अखोइना ना कैनो म तौनो मतम दा अखोइना एनालाइज तौदोसे अखोइना आर्मी दा लेरप मतम दा आइगी मखादा आइगी कमान की मखादा लेरिबा मी जवान म्याम सिंगसे मसी आई इथौसी करिनो each and every जवान सिंगसे लोइना खंगगा मसी जवान सिना करीदा फई सी जवान सिना करीदा फई सिना जवान दा करी मागी प्लस पॉइंट ने कइनो मागी प्लस नेगेटिव ने कइनो नोमै कापा हाइदिसिना याम मखुत चुमिसिना कनानो अदगी लारिक इवसिना कनानो हाइदिसिना हाइबसे लोइना खंगबदा काले अखोइना कमांड तोरप मतमदा को अदु कमांड तोरो अदु खंगबा मतुंगदा अखोइना अखोइगी जवान सिंगसे टास्किंग तवेबा को स्नाइपर मखुद याम चुम्बो तरी स्नाइपिंग की टास्किंग तवी नोमै कापनबगी डिटेल तवी अदु मतुंगदा मसासे फिजिकली याम फिट ओबो तागदी देन फिट तानरगा अदुगुम तवगदबा खोकदबा कइनो अदुगुम मयाम दो पर्सनालिटी मयाम हाइतारि दु खंगगा तवेबा अदुबु आई कुकी की पर्सनालिटी मतंगदा आई खमजगे अखोइ मयाम तमिनसे हाइबनि को हाइजरिसे मोइगिसु प्लस पॉइंट लै मोइगिसु नेगेटिव पॉइंट लै को अखोइगिसु पॉजिटिव पॉइंट लै अखोइगिसु नेगेटिव पॉइंट लै को अदुना सिगी मसिसि खंगदगदी सि अंडरस्टैंड तौदरगदी अखोइगी अमीर खान सिनेमा लीलाम लेखि को मसक खंग अदुदो हाइबनि जेदा बीर सिंह गा अमीर खान गा तौनबदो अदुदो मसक मगुंदो खंगना कांदा तिनबो याय हाइदो अदुनि को मगुनि सि अखोइ खंगना ताबा कुकी सिंगसे मागी बोस्ता मागी कह हेतारा माबु कमान तौरिबा माबु लुचिंगिबा नुपादो अदुदा ऑलवेज लॉयल ओइबा मासे मोइजे एज ए कह हेतारा एज अ ह्यूमन बीइंग को लॉयल ओइबा मागी बोस्ता लॉयल ओइबा सी करिगी लॉयल रो हाइबदि मोइसि अदुम मोइसे निंथौना पालपा मतमदा निंथौसिना हाइबंगो लोय यादबा यादे हेक यादबदा ओंथोगेनो तंदुनेबा अदुना मोइदा बाय हैबिट ओइना अचौबना हाइबसे याबा हाइबसे मोइ अदुम तमएबा को सो दिस इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर देम को यामना फबमनी अदुगा सिमसो हाइगे आइना रेजिमेंटा आइगा साम रेजिमेंटा लेमदा मतमदा कुकी सिंगसे दे आर वेरी गुड फाइटर्स को मोइसे दे आर वेरी गुड फाइटर्स दे आर गुड इन जंगल वॉरफेयर को अदुगा ने मोइसे यामसो हार्ड वर्किंग ओइ यामसो हार्ड वर्किंग ओइबा को मसे अखोइगी आइना बटालियन दा उरपो मतमदा मोइगी प्रमोशन गा काखोइगी मके मसिंगसे येंगपदन को हारिसे मोइसे याम हार्ड वर्किंग सु ओइबा अदुबु कुकी सिंगसे कमाइ तोगेबो मोइगी ददि डेमोक्रेसी लेइतेबा मोगी सोसाइटी दना डेमोक्रेसी लेते निथौना हाइबसे दैट इज फाइनल एंड ओवर अद मोय डेमोक्रेसी लेते अदना डेमोक्रेसी लेते हाइतादि कैतारे क्वेश्चन हंगबसे मागी बॉस ता क्वेश्चन हंगबसे सिगी हैबिट से मोयदा लेते हाइबने को अदुगा मोयना चलु महम खुदिमक्ता मोयना चलु खुदिमक्ता मोयदी लैगदो महमदो जंगल विलेज आने ता मै फटो थादोकनेबा and they are the biggest as by my observation ko they are the biggest enemy of kano haijageba kai jungle gi habidi moi forest dira heda mai thado adu kana moi chujak thaga do ko da tawni adu da holibo udo they don't kano kai ta wakhan khandana si tha matam da repercussion lakani ising lak tarakadana taroida kai kai khandana te ngahaking yabdo adu tha adu kana it is because motion nomad ona yamne adu gi habit to moi da so adum leyeba ko sineba aina ken to se adanga sai khoi sonamani kadana hairamise amase protect manipur akhoi maite si manaraga protect manipur tausi na haise how kamaino manaraga heta kamain protect to doino hasine aina ngeni question se si mayam sai mayam viewer mayam se hangjage ba kamaina protect to doino se akhoi maite se sigi problem sidi akhoi gi maite gi attitude se hona change to ko matam da khara understand to ko da cookie gi personality yau ji haire dana ko cookie personality yam haire yam hard ke working way mapu do achobudo adu da di moi kano to de object so to de reveal to de ba ko aduga reveal to gi ba se moi na amtang to gi ba se anglo cookie ka wa moi kan hairi dana adu khotani because labor on chapa do moi pam gi de adu moi di combatant on chakke habani no moi paira ka khana ba puna bon chakke habani moi puna ba kam ba puna bu ba pam ba pur so mane ba aduna wala ba moi na chalu ham da adum khana ba class lai se kan ngo sa gi moi gi ning thoi ba gi kano se masigi habit sa dum lei ba chalu khodi mokta
निंथौ ओइबा अतैना लेबा अमन पुरा मी अमन पुरा लेरगा अतोबा एक्सपैंड तौनबा वरी जरिसे अमदसु सोमदसु हेंदोकपा पैसा खा पाय कांदा हिंगोलम लेबा मंगा तौ थंबा अदगी निंथौ मोइबा अदुंबी हैबिट से लेबदगी एवरीवेयर से क्लास तुम लेबा मोन चपम मतमदा इवन हौजी हाइबो अनि ना हौजी कुकी जो हाइबो अनि कुकी जो दसु फाइट तौदोइने खलेगा यिंबियो सिसे अदा अखोइना खनगदबदी अखोइ से इंडिया दा लेबको इंडिया से अखोइ मयामना अंडरस्टैंड तौमिनसेबको इंडिया से इकोनॉमिकली एंड इन ऑल फील्ड यामना लिंग कंट्री अमने ngasi को थाइनगी ममांगी ब्रिटिश ना पालिंगे मतमदु नते ngasi di इंडिया से यामना लिंगबा कनो मनी अदुगा ऑल ओवर द वर्ल्ड दसु इंडियन मचा सिंगसिना चला थबक तौरिसिंग से मचा मसु नते बा अमेरिका का तौसे पूरा प्राइम अचो अचो आई मानव हो यावनी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कनो ने हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड ने बा कोई आई हेक क्लासमेट आई हेक पमिनर बा निकेश अरोरा काई ले बा आई त थिबियु मयाम से निकेश अरोरा कनानो ना आई थिबियु खंगने बा अदा आई हाइजे चीजनी कंट्री एम लेबा मतमदा कंट्री सिना मागी स्टेट लेबा मयाम सिंसे सिदगी करी करी एक्सपेक्ट तौगे से आई सी कनो अंत हंगजगे बा आई मयाम ताबीबा मयाम दा कंट्री एम लेता दी अदुगी महमदुदा मयाम ताबीबा सिंसिना आई से प्राइम मिनिस्टर ने खनबिरोबा को मयाम पुनोना आई से प्राइम मिनिस्टर ने खनबिरो हाबदी तारिबा मयाम दुनी को हाइजे आई नते को आई हाइजे से तारिबा मयाम दो आई से प्राइम मिनिस्टर ने खनबिरो अदुगा प्राइम मिनिस्टर अमो ओना नतगा इंडिया की लंगाक ओना पानबा मतमदा ईच एंड एवरी स्टेट सिंगजगी पामी बसे करी ओइदोइनो अदुगा अदुदा लेबा मी सिंगसे सिदगी रिएक्शन से करंबा टाइप की मी से पामंगदगे से सि खनबियोबा को अदु खल्लगा अदुदा अखोइ रिएक्शन तौसेबा अदु खंगदिन कोइदी अखोइना अपामदुदा सुम डिमांड सुम तौलेदी यारोइबा दुने हाइसे से आई हाइजे सिनी कुकीना रैली अमा तौब मतमदा नेशनल फ्लैग मैम से लोइन पाइरे मी खुदिमा को नेशनल फ्लैग मैम से लोइन पाइरे लाइक स्टेट मैम से थेट पसिन नेशनल फ्लैग अत थेले अमित शाह लाफम मतदा आइन अदु हायो हाइबी वादी नते को हाइजरी से अदुबो खरदी अंडरस्टैंड तौसी हाइजबने हाइजे जय माता दिन लाउरे माना को क्रिश्चियन सिंगदुना जय माता दिन लाउरे अदुगा सिनेबा कन तौसे सिगी फुरुप सिगा अखोइ गनेबा हौजी क्लास अमा लैरिसे को अदो क्लास सिदी लैनिंगदन लैबदी नते अखोइ गी ऑनरेबल सीएम ना स्टेप अहुम दो आरान बहुम तो चुमथोकेन तौरपदा चुमथोकबा यारोयना चुमथोकबदा अखोइ गी एसटी डिमांड दा मोइना मरम दा अदु लखोलिबा द स्टेप अहुम दो अदुददी अदुगी अदु लखोको यारो हाबदी यारोयदना aduna ST demand da akhoi meje da dasa ta hobo wane ba asing meje ko but the fact is akhoi chief minister na ahum measures ahum lakthor ko da adu do yamna chumbo wafam mamani akhoi society gi manga do po namani in the long run da su yamna promote go po ne man lakthor ko ne ba aduna akhoi aina hauja haijari se ko akhoi gi akhoi meje se si sina na अखोने इंडिया दा लेबा मतम सिदा इंडिया सी याम चावने ने खनबियु अदुगा याम चावी अदुगा इकोनॉमी याम वांगी बर्मा गा याम थिना खेना खरजानी अखोइगा अखोने याम न वांग खरजानी अदा अखोइ दे सिदा लाइबा बजेट सिंग से मासे अखोइ दि कमाइना बजेट लाई सिमसु नैनबियु को नोंगवा मतम फंगदी बजेट हाइबा सिदा दो गेंग लेनसी अखोइ दना बजेट क्या मणिपुर दना क्या लाई यूपी दना क्या चली कोइना प्रोडाटा दा यंगवा मतम दा क्या फंगिनो क्या फंगदिनो यंगना न खंगपोने बको कनान हेली कनान हेंदी हेबदो अदुदि आइबुदि खंगजै अदुबु नोंग नैनरगा मयामना खंगमिननबगी तौबो याय अदुबु आइना थमजनिंगबा क्वेश्चन दि अखोइ मैते सिंदा थमजनिंगदि अखोइ से हौजिक प्रोटेक्शन अमता लेते अखोइना कॉम्पीट तगोदबसे 1 करोड़ 100 करोड़ से सिनो कयानो का पालिसे खंगजलत्रब मतमनेबा 100 करोड़ हेबसे सिनो मापन याम घबो कनोने population ni sei da 15 lakh खतंग से अखोइ की 15 lakh खतंग से सी अखोइ की मोइ का कॉम्पीट तौनो मोइ का एट पार लयु हाइ बनेबा अखोइ इसिन इनाउ सिदा लैबा मयाम सिना हाइरि से सिदा लैमिनरिबा मयाम सिदा नै मैते दि ओइबा याते नोइ दि 100 तो आदा लैबा 100 तक्सिला यूनिवर्सिटी बिफोर क्राइस्ट ता तौखरबदो अदु दुगा नोइ दि कॉम्पीट तौ नोइ दि मोइ का तिनगदबनी नोइ का लमजेन तानो नोइ दि से अखोइ चाकथुंग दो अखोइना फंगी फंगबा यारो नोइ मोइगा तानु हना हाइरपनेबा अदुदि इट्स अ डायरेक्ट किक इन माय स्टमक एंड आइदि इचा सिंग लेबा माबि दा डायरेक्ट किक नेबा से कयाम थिने कन आइना उजर को दा 1975 तने आइना बल्ब म उरैसे कयाम चखत करगेबो 1975 तने थवै बंदा लेबने या को 1975 तो कोनी पैसा सु पादे चतो वाइटोन द चसी अदगी कनो द चसी यंगन पुपी चसी कयाम द यंगन पुपी से नखो पोनेबा इकोनॉमी तो क्या वांगी येंग से बात अखोई की
अखोई सिदा लेमिनाबसिंदा अखोई याम वांगे हाइसे मसे इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग आई रिक्वेस्ट तौजगे मैमदा वारी फजन सानसी अखोइना कया वांगिनो नोइना कया वांगिनो नोइना लाइक क्या हैरगे अखोइना लाइक क्या हैगे अदुम बाई साना तो याब पोक नक्तनी अदुगी सुना थुंगनबदो येनबदो फजन येंगनबो याब नक्तनी स्टेट की मनुंगददी बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया की चाउरब लेबाक से असिदा तमोददी नहीं नोई मैतै दी 100 करोड़ दो अदुदा दुम कम्पीट तौगदबनी ना इनथोक तारगदी अदुदी आईदी याम लालेन खंजै को अदुगा आईनी ngasai hangjaba kano do question do adudi ai miyam da thamjage adu question se central government na akhoi maitai dagi kari pamamgadage haiba se kuki dagi di apam se ai haige kuki dagi central government da no ta haigre anta haige leader da sun nappi adagi janagana kaina saktana khotana tawhre mogi 15 august ka tawdana khotana yanaba jam chatle mogi ko adu jalengam haibagi kanu si leiribani ko theory leiribani jalengam gi system leiribani Burma act leiribani various things they involved only and still moi di adugi kanu si jalengam is independent country ne ko asigi scope si leina moi fight tawrini moi gi di central government ga face tawrini ngasi gi letter do adu angak pa letter ramani hoji I dusu central government understand to won to I then aina hang aje sine akoi maitai di how we are in India kamaina khoi si India da khoi na kamaina react tawrige haiba se India na pamongdo se Indian government na achoba lebak sina pamongdo se akhoi di karino akhoi da democracy na haiba matamda akhoi gi fan pirak tabra akhoi gi minister leitabra akhoi gi lengak leitabra akhoi na lengak si na akhoi lengak si tawbang ngamdabagi na kai tawbagi no si se akhoi chu central government khatang da bem tawdi tawgum se ba aina khanjaba da ko akhoi gi su khara yeng se ba ne ba aduga akhoi sina सेसिदा मैतेसिना ख्वाइदगी आइना खनबदा मथौना लेब्रा मु खले अमरमददी आइरोनिकली को लाइरिकसु हैतबा को पैसासु पाइदबा अदुगा येट अखोइसे अचौबनी हना असुमना खंगा फाइट तौनी हाइबा अदुमाइना लेरि इबा को हजि पुदा अदु आई डोंट नो कमाइन तौदोनो खंगदे अखोइ फ्यूचर से को यामना लुबो तांकक अमनी अदु क्वेश्चन दुगी आंसर दि मयाम अंत थिबियु अदु इसा थिबियु करी पामंगदगे अखोन पामदी फरे मोइन पामंगदो से सेंटर न पामंगदो से करिनो हैबसे अंत मयाम खंदबियोबा अदुगा अखोइ तबक तौसे अदुनि आई हाइजरि